Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel aho waba uherereye hose tugwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Umwanya rwose inkuru nkuzaniye ni inkuru ibabaje cyane aho mu karere ka Nyanza. Yes, nongeye guha ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu mwanya rero inkuru nkuzaniye ni inkuru ibabaje cyane aho mu karere ka Nyanza umusore w'imyaka 23 yiyahuye bagasanga umurambo we mu giti cy'avoka rwose urimo unanaba. Bivugwa yuko kimwe mu byatumye uyu musore yiyahura, nyina umubyara yanze kubahiriza amasezerano yari yagiranye n'uyu musore akamutengura bityo biba ngombwa yuko uyu musore yiyahura, birangira bitagenze neza, ari nyina ahomba umwana we ndetse ahomba buri kimwe nyuma yuko atubahirije amasezerano bari bagiranye n'uyu mwana wiwe w'umuhungu w'imyaka 23. Na n'uyu mwanya rero iperereza riracyarimo rikorwa, gusa ibyamaze kujya hanze nuko rwose uyu mwana w'umusore atabanaga na nyina mu nzu, yabaga muri ghetto kubera yuko nyina yari yaragiye gushaka undi mugabo rwose mu buryo butemewe. Byose turi buze kubirebera hamwe muri iki kiganiro njyewe ukugezaho nge tugiye kubana. Amazina yanjye ni Ntakirutimana Obedi. Reka ngusabe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ese wakibaza amazina y'uyu musore yitwa nde? Ari iki cyamuteye kwiyahura? Nkuko nabikubwiye, gusa kimwe mu byabiteye ni uko nyina atubahirije amasezerano. Urasobanukirwa akantu ku kandi. Ese RIB yabivuzeho iki? Ko RIB ikiri mu iperereza, nta muntu n'umwe urabasha kuba yafungwa kubera iki kibazo. Ibi ngibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 20 z'ukwezi kwa mbere Mutarama 2025, na n'uyu mwanya nta n'umwe urabasha kuba yafungwa. Gusa rwose bigeze habi, iperereza rirakomeje kandi ku rwego rwo hejuru, ku buryo rwose icyateye umwana w'umusore kirimo gishakwa hasi no hejuru. Umurambo wiwe uracyari mu bitaro. Tudatinze rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ngwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, gusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Amazina y'uyu mwana w'umusore rero wiyahuye bamwita Habanabashaka Jean w'imyaka 23. Urumva yuko yari akiri umusore mutoya cyane, wabaga mu karere ka Nyanza mu murenge wa Tyazo, akagari ka Cyotamakara mu mudugudu wa Karuyumbu. Yasanzwe mu giti cya avoka mu gitondo cyo kuwa 20 Mutarama 2025, ari mu mugozi yapfuye, bikekwa ko yaba yiyahuye. Amakuru avuga ko umurambo w'umusore wabonywe n'umuturage. Bivugwa ko kwiyahura kwe yabitewe n'uko nyina yanze kumugurira ikibanza mu mafaranga yagurishije isambu bari bafite mu karere ka Huye aho bakomoka, nyamara ngo yari yarabimwemereye. Bityo ngicyo rwose ubwo yari akigurisha iyi sambu ntabwo yubahirije amasezerano yari yagiranye n'uyu mwana wiwe, ahubwo akimara kubona amafaranga yashatse kuyigundiriza. Bityo ngicyo rero ntiyari azi yuko rwose ari naho haba intandaro cyangwa se inkomoko y'urupfu rw'umusore wiwe. Bityo bivugwa yuko icyo ngicyo ari kimwe mu byatumye uyu musore yiyahura. Ibi ngibi wowe rero uri kureba iki kiganiro wabivugaho iki? Birababaje cyane rwose kuba umwana yakiyahura kubera icyo kibazo, kandi nawe wari ufite umuti wacyo. Nimba kuko umubyeyi yanze kubahiriza ibyo yagiranye n'umwana wiwe cyangwa se basezeranye, byateye umwana we agahinda birangira yiyahuye. Gusa rwose we dukurikiranye muri iki kiganiro cyumve, turi buze guhereza inyigisho dusoje iki kiganiro. Nyina wa nyakwigendera cyangwa se nyakwegera ubu nawe ucumbitse mu murenge wa Tyazo, nyina w'uriya musore aho abana n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, ngo yaba yarahemukiye uyu muhungu we batabanaga mu nzu ariko baturanye. Bikekwaho ko byabaye intandaro yo kwiyahura kwa nyakwigendera Jean. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Elma Ndazinda yahamirije ikinyamakuru Igihe cyanga mu gihugu cy'u Rwanda iby'urupfu, ariko avuga ko bitaremeza nimba yiyahuye koko, bataramenya amakuru neza. Gusa icyo bamaze kumenya ni uko uyu musore
umurambo wiwe wasanzwe mu giti cy'avoka kandi hari hamaze iminsi rwose atavuga rumwe na mama we umubyara mu nzu hatarimo umwuka mwiza. Ati nibyo hari umusore w'imyaka 23 wasanzwe mu giti yapfuye, yari afite nyina batabanaga wari warashatse undi mugabo, gusa ikijyanye no kwiyahura ntituracyemeza ariko RIB yatangiye iperereza, hategerejwe ikizavamo rwose mu iperereza RIB irimo, hategerejwe ibisubizo bya nyabyo. Meya Ntazinda yabajijwe niba nyina wa nyakwigendera we yaba yatangiye gukurikiranwa kuko akekwaho ubuhemu ku muhungu we, asubiza ko bitaraba keretse igihe iperereza ryaba hari icyo ribimukeshaho gifatika cyangwa se gifitanye isano n'urupfu rw'uyu musore. Kugeza ubu umurambo we wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe ibizamini, usuzumwe, hanyuma bamenye iby'urupfu rw'uyu musore w'imyaka 23 wasanzwe umurambo we uri mu giti cy'avoka. Kamubwira ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Urumva yuko rwose birababaje ko umubyeyi yakanga kuzuza amasezerano yagiranye n'umwana we akiyahura.